Između Rambujea i Klebera profesor Dragan Simeunović, ekspert Ujedinjenih nacija, boravio je u Americi. Posetio je Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, predavao je na čuvenom prestižnom univerzitetu Kolumbija i držao je nekoliko predavanja na Harimanovom institutu, odakle su potekli i gospođa Madeleine Albright i Richard Holbrooke. Profesore, dobroveče. Tokom novogodišnjih praznika prikazali smo gledaocima Studija B veoma interesantan film režisera Ranđelovića, anketu sprovedenu na ulicama Njujorka. Interesantno je da su Njujorčani izneli veoma oštre kritike na račun sopstvene vlade, što se tiče spoljne politike, ali i prilično dobro poznavanje situacije ovde u Srbiji. Šta su studenti Kolumbija univerziteta izneli, kakvi su njihovi stavovi o situaciji na Balkanu ovih dana? Studenti kao studenti, znate, imaju vrlo različita mišljenja. Moram da priznam da je pretezao jedan relativno negativan stav koji je formiran kad je reč o Srbiji pod utiskom medija. To su uglavnom CNN konzumenti, oni koji čitaju listove kao što su Washington Post, New York Times i slični listovi u kojima se naravno nalaze pretežno oštre reči na račun srpske strane. Aprila meseca NATO pakt bi trebalo da proslavi 50. rođendan. Da li će se slaviti i u Americi i u Evropi? Koje su perspektive NATO-a? Pa NATO je veoma moćna organizacija. Međutim, i pored toga on ima određene probleme. Verovali ili ne, jedan od bitnih problema je problem njegove dalje egzistencije. NATO je organizacija koja je već mogla da se raspadne negde u vreme sukoba u Bosni i Hercegovini. Njegovo konkretno angažovanje u Bosni i Hercegovini je sprečilo raspad NATO-a i NATO se i dalje nalazi pred zadatkom opravdavanja svoga postojanja. Učestvovati u NATO-u znači ne samo imati velike troškove, nego znači i biti zavistan od jednog centra moći. I evropske zemlje nisu sklone nekom prevelikom opstanku u jednoj vojnoj organizaciji toga tipa zajedno s Amerikancima. U decembru mesecu u Španiji je održana konferencija na kojoj su Evropljani lansirali ideju o nekakvom evropskom NATO-u, dakle NATO bez vojske Sjedinjenih Američkih Država i ono što se kaže jednom glasno, obično u politici se kasnije razvija. To nikada ništa nije slučajno, bar ne u jednom svetu u kome politika nije haotična kao što je to u našim prostorima i gde se može svašta reći, da to posle ne bude ni razvijano, niti uočeno kao prethodna odluka. NATO jeste da slavi 50 godina postojanja, ali upravo zato on mora da ima na svom stolu neku slavljeničku tortu, neku pečenku, neki dokaz da je uspešan. NATO mora da bi postojao i dalje, i to je vrlo nezgodno po nas u ovom trenutku. To se poklapa sve što se događa kod nas upravo sa tom vrstom slavlja. Mora dokazati, dakle, u tom trenutku svoga slavlja, ne samo u govorima onih koji budu govorili na tim svečanostima, svejedno da li u Evropi ili Americi, da on ima svrhu postojanja, nego i da je on koristan, da on ima i dalje jednu značajnu funkciju zaštite interesa svih tih zemalja, pa i drugih zemalja koje na neki način gravitiraju kišobranu NATO-a. Zbog toga je NATO još pre godinu i po dana promenio svoju strategiju. Nema više jednog velikog neprijatelja, postoje puno malih neprijatelja koji ugrožavaju interese. Tako da mi smo očigledno na listi tih i oni se prema nama tako i ponašaju. Mi smo na neki način jedna zgodna meta da se dokaže i pokaže opravdanost i svrsishodnost postojanja ove organizacije, a iza te organizacije stoji jedan vrlo moćan lobby, ono što Amerikanci nazivaju war making industry, to je u stvari, to su proizvođači oružja koji, kao i svi koji proizvode bilo koje druge proizvode, nastoje da proizvode lansiraju, da ti proizvodi budu što pre potrošeni kako bi mogli novi da budu kupljeni. Tu se oni ne razlikuju mnogo od prodavaca, proizvođača čokolade ili recimo prehrane. Što bih rekla da je tehnologija tu ipak brža
Tako je. Mnogo češće, svakih 6 meseci. Naročito elektronika zastareva i prosto to mora da ide iz magacina tih fabrika, a to ne može ako negde ne postoje konflikti. Međutim, naravno, bilo bi prejednostavno objašnjavati samo time složenu situaciju koju mi imamo, ali i to treba imati u vidu. Treba znati da jedino vojna industrija, pre svega američka, jedina na svetu ima trilionski profit, trilijonsku zaradu. To ne postoji industrija koja se može meriti sa dobicima koji se ostvaruju u toj grani industrije. Ja ću vam samo primjera reći da je niz zemalja zbog Kosova morao da kupi ogromne količine oružja, pre svega radi se o članicama NATO-a. Tako recimo Grčka, jedna mala Grčka, samo u decembru mesecu morala da plati $250 miliona za dodatnu elektronsku opremu, iako nije stigla da ugradi ni onu koju je u oktobru mesecu isto tako dobila kao pošiljku koju nije naručila. Jer, znate, u NATO komanduje Amerikanac i on kao takav, oni kad odluče da ste vi ugroženi zbog toga što se u regionu događa nešto nezgodno, kao što je, recimo, ono što se događa na Kosovu, onda oni jednostavno sve članice NATO-a na taj način obraduju određenim paketima, pošiljkama koje ne možete odbiti. Vi morate te vrste oružja koje vam pošalju prihvatiti. Italija, Nemačka i mnoge druge zemlje su platile više. Problem u NATO je i problem proizvodnje oružja. Naime, Evropa ne želi da proizvodi i dalje oružje po američkoj licenciji, pa onda zatim da kupuje još to oružje. Tako da Amerikanci 2 puta tu zarađuju. Osim toga, diktiraju šta će biti u kom trenutku prodavano, što je jedan, tako reći, monopolni položaj kad je reč o organizaciji NATO-a. Teze koje se ovde čuju kod nas raznoraznih ljudi koji se bave tim problemima, koji tvrde da Amerikanci zarađuju na tome što snabdevaju Albance oružjem, su smešni. To je jako sitno, to je malo. To oni prepuštaju raznim posrednicima, ljudima koji su vezani za obaveštene službe njihove, tako da nešto uspeju da, što kažu, zarade za lični račun. Prava zarada je u ceđenju Evrope. Evropa plaća najveći ceh NATO-u i niko ostalo mi nema novaca kao Evropa da to kupi i niko nije u tom sistemu naoružanja. Vi istočne zemlje morate prebacivati na taj sistem naoružanja, oni nemaju para za članstvo, morate ih primati vrlo jeftino. Međutim, i Evropa od NATO-a ima određene koristi. Recimo, Evropa širenjem, ako pogledamo prostor Nemačke, šta dobija Nemačka na prvi pogled? Ljudi kažu šta? Jedna Mađarska, jedna Češka, Poljska, sutra Slovenija, na koji način oni doprinose toj bezbednosti sveta, pa njihova vojna moć nije velika. Računice su tu druge vrste, znate. Kada se to pogleda sa stručne strane, time što je pored Nemačke izgrađen jedan zid, što se pomerila granica NATO-a na istok, Nemačka sada može u svojim vojnim procenama da kaže da su granice opasnosti dalje od njene teritorije, što će direktno uticati na smanjenje vojnih izdataka. Uopšte, Evropa je više orijentisana da smanjuje vojne izdatke,